Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the Jubilee prayer. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. King on
Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Mark Anthony M. Torre Carrion. Ing kayang kayo payan karing bansa ipasyagyu at ding makapagmula lang dapat no karing sablang tao uling ing Gino maulaya at sukat yang purian. Kilagin ipampo ni anak ang paning Espiritu Santo, Amen. ing ginumantabi at kaya kayo, At keka mayo antinore, payabag po kaya kayungan, maya payabang. gani pong aldong ay itipag masusyan tayong kafiesta dari San Pablo Miki at ning kayabe na Martires ning Santa Iglesia. Si Santala pa ang giniling kaya katamong kasalanan bang maging karapat dapat na magmasusi karing banal a misteryo. Ginui kaing memili karing tawan daring miyayaliwang lahi ban sumuyo ke kagino pakalulu. Gino pakalolo. Kristo ikang pialimbawanan daring manatili king pamanopadda king kaburian ning ibpa Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginui kaing babiyete tagan karing tawong patutuking amalo ning Dios Gino pakalulu. Gino pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa nagkatamot kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nagkatangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, panibataning sikananding sablamong santo, tinayid mo rin San Pedro Bautista at San Pablo Miki at ning Kayabera, iba't kindala ning kasakitan king krus, papunta kintula ning biye alanganga. Ibiyere sake kami kapamilatan ding karelang panalangin ning tetagan maging tapat, ang king kamatayan, kimpamipasyag king kaming kasalpantayanan. Itiyadon mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Kapatad, eko miras antimo ing pangaras daring Israelita, king metong abundok, nung nukarin ating aping mikakaluko, maragul akaralamduman at ayin amasikan. Matning tiyup na ning trompeta at siwalang magsalita. Kanitang dimdamde ring Israelita ing siwalang ito, penagyupurang enalasa damdam metong pang amano na. Tune makapangilabot itang karelang atangalan, inya pati na Moises, asabi na, gagalgal ko king takot. Dapat ikayo, ikwayong miras king bundok na ning Sion, at king syudad ning Diyos amabye, ing maligayang Jerusalem, kambering mabilang-bilang ay anghel na. Miras kayo king masayarang pamitipon, ding bibilang ng pangani ning Diyos, ang makasulat alagyo karing banwa. Miras kayo king Diyos ayukom daring sablang tao, at miras kayo karing Espiritu, daring taong banal, aganap ami pabanalan. Miras kayo kang Jesus, ami tatag king bayong kasunduan, at miras kayo king dayang mipisik, ang mga kong mas mayap abageng maygit, ketang daya ng Abel. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. O Diyos, ken templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo.
O Diyos, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. Ingino, sakdal yang dangalan, inyang karapat dapat yang purian, karin keta kayang syudad, ketang bundok ng banal, imbundok na ning Diyos, yay ing sayon, mata siya, masanting yang lalawan. O Diyos, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. Yay syudad abandining aring marangal, at babietula king metong sikluban, busal dareng kayang pader, in Diyos kayang pisyag, king ligtas siya ing nino paman. O Diyos, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. Iting depataning Diyos, kaya kaming tengalan, king syudad ning Diyos, ing ginong mayupayang tutu, kapilan man king syudad yang magluwalo. O Diyos, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. O Diyos, kilub ning banal mong templo, kaya kaming pibula-bulayan, ing maragula lugod mo. Nuka rin man, pupurian da kareng tao, at pakibalwan keng mabilo gayato, mit mong katuliran, ing pamanibala mo. O Diyos, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sunlag ko king yato antimoring batuin ababiesala king banwa. Ang panganan niya king amanong babiebye. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ingino manatiliya ke kayo. At kaya ka antimoring. Pamama sa aking maya pabalita agpanggang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panawon na ita, inawos nung Jesus ding 12 at tibura nung tidwa-tidwa. Tinina nung upayang makapalwal ka ring mga rok ay espiritu. At saka no penabilinan nga na, eko magdalang nanuman king kekong pamaglakbe, subali mo king metong tukod, ni pamangan at balutan, ni kwalta ka ring bulsayo, ni piblasan eko magdala dapot, makasandalyas kayo. Nga napakarela, sano pamang bale ing kekong pipaglayunan, karin ko manatili ang kaking paglakoyo king balen ay ta. Nung era ko buring tanggapan o pakiramdaman king metong alugal, makoko ka rin at ipagpagyu ing alikabok ka ring bitisyu, anting tutol, laban karela. May kola king ring 12 at penaral da ka ring tabu, ing sukat lang sumingisi at painggulot ka rin karelang kasalanan. Pepalwalan do ring dakal na demonyo ka ring tawong alipanan dareti at kiskusan dong laro at pepakayap ding dakal at tawong ating sakit. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Si Bayo po, good morning kaya kayo po. King kakatamo pong ibanghelyo din damtaya, what it takes to be a disciple of Jesus. Nano ing makadikit, nano ing kailangan tamo, ban kanita, maging totoo na katamong talatuki ng ginutamong Heso Kristo. It's a wonderful thing in our life to be a follower of Jesus Christ. But it entails big challenges. Pusaguli ing tutukiking ginong Heso Kristo. It's not just a walk in the park. Marakalyang daralang kapag subukan kaya katamo, agyang king kaya katamong ebanghelyo, na po nilihim ng ginong Heso Kristo, ing kaya katamong malyaring dasan, at ing kaya katamong malyaring mong gawan. We can only do so much, pero what is important, yapin ing parati tayang dadalan, ing gino king kaya katamong biye. Once we follow Jesus,
Once we follow God, what is the most important, we already carry it. At yapin po ing presensya na ning Diyos. At marakal na pong may kapagpatutu, na potang dadalame parati ing Diyos, asasadsad me ing kekang biye, not with the expectation that you are expecting, but by the grace of God, asadsad me ing biye apag kalub na keka. The example of this experience are the, martyrs of our church, including deng pagselebran tamo po ngayon. Amo kabod metong San Pablo Miki, kaya na pong metong yung Josuita, ting Franciscano, again deng laiko, ne? They are the known saints, martyrs of the Far East, ne? Minunala pa kaya katamo, because around 16th century, karin la po mete. Bakit la mete? Mete la uli ning karelang kasalpantayanan king Gino. Pero death did not end their their being disciples of our Lord Jesus Christ. Nung aliing kamatayan at kasakitan, yamu ing memye pa magpatibe pa king karelang pamanalan at pamagtiwala king Dios. And I think this is a good reminder for all of us today. Ne? Ita mo po ngayon, iditak mong kasakitan, agad tanang tatabili. Ditak mo pong kapag subukan, agad tanang susuko. Ne? Pero mikasikan ng tamo po sanang lub. Bakit? Uling marakal ng migtagumpe, agyangking arap ning kamatayan, ela po sinuko. Bakit? Uling atin lang pag-asa king Diyos. Ika kaya, ngayon panahon na iti, nano na rin maragol mong kapag subukan, king kasalpantayanan, king pamilya, king obra, king kekang sarili. Always be reminded that you can hold on to someone, and that is our Lord. Uling talatokin na katamo po, king yatong iti. Madyad taong pong kasaupan at tetagan lub, karening martires apag masusyan tamo. San Pablo Mikiat din kaya na panalangin yu kami. Talagad tamo po. Kapatad, ibuklat tala ring puso tamot kaisipan, karing sukad ning yato, mitmong katayimtiman at wantaking Diyos, ing pagkaluba na katamong kamalayan, karing kakatang kalungkutan, karing aliwa bilang Kristiyano. At nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para ka rin sa blang galamening Santa Iglesia, maging tapat na sana keng banal na Espiritu at maging karapat dapat payawos alagad ng Kristo, manalangin ta keng Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para keng hustisya at lugod Kristiyano, keng pamagluwalo keng karapatan ning tao, alang ninuman sanang may pwera keng kapamisanan ning ketawan, pauli na ning lahi, kuli o kaselpantayanan, mananangin ta keng Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para ka rin papakit sa malaban kaya katamo, mabiyasa ta sanang manalangin para karela at araptanan talang mayap, manalangin ta keng Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para kareng atyukeng kekatang komunidad katoliko, akit de sana kekatamo ing tune ng larawan Kristo at kapamalyatan iti mayagyagla makiyanib keng Santa Iglesia, manalangin ta keng Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Manalangin ta keng Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. O mapamakalulong Diyos,
nasa aming maging sakramento ng kaligtasan ding sa blang bansa ingkekang iglesia. Ikesana ang tinggalamin ng Santa Iglesia, matindiming panamdaman at mitmong kaya panalubming pakibatan, ingke kaming katungkulan bilang Kristiyano, ngenit manggaman kingalanganga. Amen. Mipuri ka Ginong Dios, ning meto sikluban uling king kakang kaya pantinggap ming tinapi ampang mikeka, tinaping bunga ning gabun at pipagalaning tao, para kaya kami magawang tinapi ning biye. Mipuring Diyos, kapilanman. Mipuri ka Ginong Dios, ning meto sikluban uling king kakang kayapan, tinggap ming alak ay ampang mikeka, alak ay bating ubas at pipagalaning tao, para kaya kami magawang inumaning galadwa. Mipuring Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamang dawon matanggapiya arapanin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. Manalangin tamo o ipamimiglalang tanggapan mo sana reting ayin adaralan mi ban apag masusyan inka fiestan. Ding kakang martir, mananasanang iting sakripisyo, ikapos na kami karing kekang kasalanan at gawa ng kalugod-lugod ing kasuywan mi keka itinganadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman tabiyak kekayo At kaya ka ang temorin, tasularing puso yu makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat tampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dagang parati at numan ka rin o iba Diyos kingalangang lubos mayupaya. Ding banal mong martiri San Pedro Bautista, San Pablo Miki at ding Kayabera, tikyanda ing alimbawa ng Kristo at dinawanda ing karelang biye para king ikaligaya ning kekang lagyu. Ing karelang kamatayan, papasyagda ing kekang upaya, asaslag king kainan mi, hanting tao, pipilinan mo ring mainat, pasik nangan mula king pami patutura keka, kapamilatan ng Kristo ang ginumi, ulinita kang bering sa blangkoring anghel ka rin banwa, daralit ming kekan ligaya, layan makya belantok ng babiya kapurian kekat ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya,
Meet mo yung banwa, ating lapwat kingke, kang ligaya, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuan yung daratang, king lagyu, ning Ginoo, nuan yung daratang, king lagyu, ning Ginoo, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuan yung daratang, king lagyu, ning Ginoo, nuan yung daratang, king lagyu, ning Ginoo. Tunay kapin banalawang ipa, ikaing pani bataning sablang kabanalan, uli ni tapag paralampumi, papanalan mo sa reting ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Iyesu Kristo. Bayami dawon ko sa loob king pamailas at kamatayan kinwaning tinape. Pasalamat ya kaya kapirasan at binyanay karingkayan disipulo nga na. Kuwanan niya iti kongan at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat keka. Binyan na yung kalis ka rin kaya ang disipulo nga na, kuwanan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakundaya ng bayo talang hanggang tipan, amibu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran na rin kasalanan, daptan niya iti yan ting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpandayanan, Potang kakanan miya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasyak, ang gana, king datang ka, king kekang ligaya. inyang ining kaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyabli na mebya ning anak mo, darawon mi kaya kay ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kaming matampang talkadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo king ikamingan sana misulusulo, king katawan at dayang Kristo tipunanak kami ing metong Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Man may ganapikin lugod muna kambeneng kakaming Papay Francisco, ning kakaming Arsobispo'y Florentino, pasyaning kakaming Obispo Emerito ding sablang pari, lalong-lalo na din ang Father Noli, Father Megan, Father John Paul at ding sablang diakono. Ganakan mo lang naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang sublingye at ding sablang mayangan na biyet ang kapan mo sana king maligaya mong arapan pakaluluan mo kengan. Kawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabe ng Maria, ing Virgen duning Diyos, San Jose, ing kayang mal ay esposo, ring nuan ay apostol, lating sablang santo, lalong-lalo na dinasan Pablo Mikit ning kayabera. At inopat kimamong kaburian king kakapaning panamon, layon po riyan dagat paligayan king kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatana, kambenat kayo o Diyos, ipang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, kaya king sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Amen.
Amen. Mit mong kapanaligan, King Diyos, ipamaustangan kaya. Ipami ayat banwa, misamba niya'y lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng loob mo kaya tisulip antibanwa, ing kakanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongening, amponi patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mangem mo kaya paisaw king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bahan king kasaupaning kaya kang pagkalulo, parati kami kabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yeso Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo payan, ang ponay ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emang sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanalawan mo, ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia at pamayapan may ang pambilog na nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ing ginumantabes sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemoren. Yan po'y pagkalabtaming kapayapan, king metong at metong kapayapan po. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami kapayapan. Niyoing kordero ning Diyos, niyang milalakok king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryanyesa, puryanye ikayong sablang tao, ketiking yato, uling maragul ing lugod na kaya katangan, at ing kayang katapatan, manatili king kapilan paman.
Tamo. Oy paming malugod, kakananming tinampay iba't banwa at maging mentong ke katawan kang Kristo kapilan man sana, mapaintulot ing mikawani ke king lugod na at sopan mo ken tuki karing ke kang martir San Pedro Bautista, San Pablo Miki at ding kaya Bera kapamilatan ning tetagan magtagumpe baboring sa blang bagay king lagyo ng Kristo alinugod ke kang ya mabibiyat magari manggaman kingalanganga. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayo. At kaya ka ang At timore. bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayan Diyos kilagyo ning ipa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ni at umena ko king kapayapan. Salamat Salamat, King King Diyos. Diyos. A blessed day to all of you.